Nasılsınlar ballar? Manalarımızdan Allah'tan sonumuzu birbirimize çılmayıp koyalım. Etekelerine çılmayıp koyalım. Az olmaz. Hazır kaçsın eski? Жаздың ең алғашқы гүлі қайсы? Балдар, айтып тұршы, сілердің аты-жөніңе кім болып ішті? Апам мұғалім. Атамыз куда құтты дейді. Менің атам ағай. Менің апам доктор, адамдарды дамылайды. Кім? Жер үшін қызмет қылған сәсі ішмек. Сен танымасын, мен танымасын, қолым танымасын. Жақсы балдар. Исқақ Разаковтың атына жақында қайсы шар қойылды? Баткен. Асырма. Бұл кім балдар? Dünyada дағы көптөгөн кесиптер бар балдар. Бул чач тарач. Апаларыбыздын чачтарын кыркып, сулуу кылып жасап коет. А бул сүрөтчү. Жаратылыштын кооздугун жаныбарларды тартат. А бул ашпозчу бизге даамдуу тамактарды жасап берет. Бакчадагы бизди окуткан, жумук айткан, ырларды үйрөткөн тарбиячы эжекебиз. А бул болсо куруучу, бизге заңгыраган бийик үйлөрдү курат. А бул өрт өчүргүч. Биз күкүрттү кармабашыбыз керек. Этият болушубуз керек. Бул доктур бизди ооруганда дарылайт. Biz kollarımızı daima emniyet жүрүшүбүз керек. Жуш керек. Тамына жуш керек. Келгиле, достар келгиле. Силер чоңойгондо ким болгуңар келет, мына столдордо сүрөттөр турат, ошол боюнча өзүңөр тандап отургула. Силер кыздар, салаттарды жасайсыңар, балдар биз миңжелесин жасайбыз. Ал үчүн бизге эмне керек экен Акдөлөт? Anandağı kanaylık gerek kana oyunlar bıraklatınlar kim gösterip kana incelesin Sarı, kırıl, yaşıl. Demek biz incelesin jasap aldık Cumhurka suda çögöbüdü An için bizge su gerek Taza su anandağı tuzlu su gerek oldu Hazır. Yasmina, 2 kaşık tuz sap çıksın. 2 kaşık. Bak şimdi sap. Araştırayım. Hocam araştırayım. Ben kum koyuyorum burada. Biz tuzlu жақсы araştırıp alabız. Endi jumurtkany kınım Narbegim menen Akdölöt salып. Akdölöt sen kayсы suga salatasың? Kандай таза суга. А сенчи? Kандай суга? Tuzlu suga deyse, kандай Akdölöt salып. Sal, Akdölöt salып. Sen jumurtka emne oldu bu sen salgın?
Çögüyle turada. Anar Bey'im sen git. Düşpöydü. Suda kalkıp durar. Sebebin na tuz. Suda yoğurtlu tuzuzluklu beret eken ne? Bu taza suda. Samındın gölgün жақсы көресіңер, сілер өтілді ойнайсыңар ғой үйде. Азыр ошону үй шартында жасайбыз. Ал үчүн бизге суу керек. Бул эмне? Мила. Апаларыбыз едишчүлүк анан. Бул глицерин. Міне қолуыз жарылғанда жұмшаматсыңар. Енді глицеринді құябыз. Глицеринді құябыз. Бардың құя бер. Еми. Nasıl aralık çıkartıyoruz? Yeni büyülük görürüz. Buna. Kana büyülük görürüz. Büyülük görürüz. Tamam, ben de kısayım ki. Macanan kısa mı oldu bu? Karaklar şey. Bunlar Yasmin'e kan hazır. Yasmin'e kaçın anne kokuyor. Ana, Nakiye soğanım oldu ya. Ay, karaklar çıkanday soğanım oldu. Azamatsın abi. Ana bizim aşbozçular evde jasatken ayıp kısmatçı. Ananas, sabun. Kurtnika. Sen salatını jasatın alıp evine gelip buldun musun? İyi, evine bu aldın. Şu aldın. Akıl emni alma. Sen kanday salat jasadın? Gün jenesi de vakap duruyor. Ben bu servis aşka var. Abi bu. Bakulacan. Oradan jasaptır. Ne dedin kızım? Balalık. Biz salat, vitaminli salatlar yesek kanday ortadan bulup çıkıyoruz. Güçlü ballardan bulup ve akıllı ballardan bulup çoğuyotken bize anda kolçak koyalım bizim arkadaşlarla. Ne jasadın? Yok, kabattı. Yüce saptırsın araya vakıttan. Karaglaç kanday sonun boz eken. Buna elbet bağып, аябай жакшынакай жасап баштаптыр. Карачымна. Саламатсың. Сонун үй жасап атыптырсың, Дагы көп, дагы кабаттарды курасыңарбы? Саламатсың. Сонун, абдан сонун. Биздин куручу, инженер куручуларыбызга дагы кол чаап коелучу. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Ооба. Биз кесиптерге саякат жасадык, Qaysi kesiplerge sayahat jasadыk? Qana aytылачы? Aşbozçularga, kurucularga, doktorlarga. Бүгүнкү сабак сонун болду. Ошондуктан мен силерге мына инженер куручуларды, мыкты куручулар деген нам менен сыйлам келип атат. Карма. Силердин сыйлыгыңар. Elin izindöçüler dedim. Siler dağı mından arı dağı göktөгөн ilimderdi izindeyler. Maşul bolturar böyle. Aşbozçularımızdı ballar. Mıhtı aşbozçular dep sıyladım. Azamlatsın. Siler damdu tamaktardı jasap. Jüreverkiler barlarga çoğun rahmat ballar.